Sawubona mbukeli. Ngiyakwamukela ehlelweni lethu lanamuhla mysiswati.com. My culture, my language and my lifestyle. Namhla ehlelweni sidabe sikhuluma ngekutokela ngaphandle. Njengoba singemaswati ke siyathi ukuthi ukutokela ngaphandle ligama lesilisebenzisa kulesinye isikhathi into etsuke ethamba kahle kungakathuki umuntu. Kodwa kulesinye isikhathi kusuke vele kumadima bese siyalisebenzisa leligama. Sitawuva ke ukuthi ummeli nalabanye lababili lesibamemile ukuthi batawukhuluma ehlelweni lethu batawuthini ngalendzaba yekutokela ngaphandle. Enjoy the program. Sanibonani. Namhla ngidawukhuluma indzaba kutokela ngaphandle. Sinemaswati kutokela ngaphandle sikwati ngetindlela letimbili. Kunendlela yokuthi utokele ngaphandle ngoba vele unebhayili. Noma ke utokele ngaphandle ngoba kunento le wrong lengakalungi loyendako longeke mhlambe kwanyalo ukhanzakala usejele kodwa I wrong lento lendaba siyasho ukuthi utekele ngaphandle. Ake sesiqale sesive ukuthi ummeli uthini unemmeli lapha lo tasisita kuyichaza lendzaba. Kunjani baba Mdluli? Hello. Ngikhona njani? Ngikhona nami Mdluli. Yes, kulendzaba yekutokela ngaphandle. Uyakhumbula ngikusendele WhatsApp ngendzaba yekutokela ngaphandle? Yebo. Yes. Manje leligama lekutokela ngaphandle line double meaning. Sengithi njena awukabhadaliswa zi-TV license yakho yabona. Laba bakaswazi TV nabakukhulumisa ngeSiswati bangafike bathi hey utokele ngaphandle wena lo ongakabhadali. Yes kanini nebameli nani nichaza ngendlela yenu uyabona. Yes lokubhadala nje uvele ufana nesigebengu ngokusengabani. Okay ngoba ibhayili igranta mbambano ngiyabelisa nje kubo drunk and driving ngiyabelisa. Yes baba niketa ibhayili inaza wethu babuka ukuthi ngubana bamethe ibhayili babuka kuyiningi ukuthi ayi danger to society yabona. Okay. Can you be trafficked to come and stand trial? Okay. Yeah. So mangabe awusi danger bayakunika le bhayili. Bayakunikeza le bhayili. Ngabe umthetho nje ungaphoqeli. Akhona amasala bathi khona ukuthi bhayili but insimbi yawo emajajana le discretion yabo magistrate ukuthi bangakunikeza le bhayili. Okay. But so mangithi ukuthi umele utokele ngaphandle usamele yesicala lakho usithenga. Uma selitekiwe lelicala kungenteka uthi noma uyibhadele ibhayili uphinze uyejele. Uphinze uyejele. Ukuthi uyakhumbula ukuthi emajele agcwele. Okay. Le bhayili bafike bayilethela lokho lesinye isizathu. Esinye izathu bafike bayilethela lokuthi vele kunaloko kumaqandanyana lo ngiyabo drunk and driving ngabo wathwathi lokwentekako njengala ku TV. Lokuthi ngeke ubese yamthatha umuntu ngathi uyi-hardcore criminal. Okay. Kusho ukuthi kahle. Kusho ukuthi nje okay, kusho ukuthi kahle hle futhi ngabe sonke siyejele thina singakhiphi TV license. Yes, ngesakhona nje fansi ngabe thina nje lokufutokele ngaphandle basho kusho ukuthi isayida usejele noma uyasayina. Okay. Ngabe uyejele noma siyakufayinisa. Okay, all right. Okay, ngiyabonga kakhulu Mdluli. Okay. Yes, okay Mdluli ngiyabonga. Okay. Bye.
ya bancane kuyenteka siyezama bona ngoba kuyenteka kathi mhlawumbe ilicala manje bengisakho silicala ngithi sayisolicala ke nje Okay. ngoba jamabe awukwendi kahle khompisa lo wephulile usuku lelicala udole ngaphandle phela manje usangabanjwa nje ya iqiniso linye bakhona futhi kabekho Nyamatane ngizawuthi wonke umuntu unalo ucala vele unalo ucala umuntu ngoba vele singabe kusayidla be television laba be television laba ngabhadali vele leba nje bamacala regardless uba akabanjwa banelicala vele singabaya okuningi sibekise vele abantu abaningi vele banemaqala noma ucaba busengabonakala esiveni asengakabanjwa ubonakala ngathi umsulwa kanti vele akasimsulwa Okay. Singabekisa nje manje emakhundwane kahulumende manje emakhundwane enkapaneni emakhundwane la inyawo ezimbili lafana nathi bakhona vele badinga ukuthi vele bangatokela ngaphandle futhi bakhona badinga ukuthi vele bangalokothe nje vele nje angubekisele nje sike saba nenkinga kangona ukuthi kwaba neyidumbe esitholakala kuba nemsolwa David Simelane indaba ke so I conclude so kungenzeka ukuthi angatokela ngaphandle but ngenxa yemgozi la benabo yena kubantu so ngeke vele avuyele bengaphandle kungenteka mase ngethembeke ekuphileni kwethu akhona la ngakwenda la ngatshena usibhela afuna ukuniveleke kwemthethweni asiningi into le ngokwethembeka yonke le ndaba uma mhlawumbe angibekise uma kuthiwa nje mhlawumbe insango ayilinywa vele ngide ngayilima vele insango ngoba noma mabe ngayilima ngibhaqile bangangiboni kepha vele ngento le njani yakavumeleke futhi ngitole ngaphandle ngethembeki ke ekuphileni kwami lapho njengoba vele angilimi nje ngiclear ngihlobile simaswazi singafika esigaba esingaleso lokuthi wonke umuntu ubucala buphele ngane na ngokuthi uma ngabe sekumenyeziwe ukuthi sicela ukuthi okunje ngaloko kubhadalelwe asekubeke nje sawubeka kulizana lo mabona kuthi kuyasho ukuthi vele bhadala umthelo kubhadala umthelo uma besonke sizwe sakangwane sakhona ukuthi semane sithembeke sibhadale kulomthelo bucala bungaphela lokunye futhi ke bucala bungaphela ukuthi lesandla semthetho sokubanjiwe Nyamatane sivele siqine manje kubhlungu ukuthi ke lesandla asivami ucina nhlangothi zonke futhi sawugcina kuna nguya lungaziwa kodwa umswabani sagcina lesandla ngawo ke vele bubuyanda kanjalo kodwa uma lengane bemthetho nabo bangaba abantu abazawothembeka emsebenzini wabo bungaphela bucala ukuthi wonke umuntu logangile avele afunyana azona athole iswati lakhe regardless ukuthi umswabani Okay. bungaphela bucala kuhle sicebane ngoba mabe asicebane futhi usukwabelana naye basi sikunesithi nawe uliphoyisa ngeke liphoyisa zeli abhaqi nje bambonile wena lithinze ukuze lokubi kuphele emangweni nempilweni nje lokucebana Nyamatane angicabanga ngaqondo lomuhle ngoba ngizakuceba Nyamatane ukuthi awabhadali bese ngilaya lapha endleleni lapha ngendlula ungifaka lithe likhulu duma la angazi uma ngishaye ngowena kodwa ngibe ngishaye ngowe uyabona so kubese kwakhabutha kulabantu ngoba ngikuceba mina vele kuzawuvela ukuthi ucishwe ngimi Nyamatane ngoba kona nami nje ngakuceba shelile lenza ukukhuluma kuthi lokho ube ngubotela phaya so uyeva Dube so uyashaya ngishaya noma so umbhekela lokunye endlele emicabo ube ngisenkingeni mina sifanga sengithengisile mina kona vele angeke kube kuhle kucebana kodwa ke kuhle ukuthi wena lelicala uyishaye
kuze nelicala kuze baqebe kuze ungabi nebutha nebantu. Sowuvile ke mbukeli ukuthi bathini bandvu ngekutokela ngaphandle. Nawe ngiyathi ukuthi unawo umcondvo lonawo ngekutokela ngaphandle. Ungakhomenta la ngaphasi kule video. Ngiyacela ukuthi ulike ivideo yethu mangabe uyithandzile bese uyayisharisha. Ngiyabonga kakhulu. See you in the next video.